Iwasin. Iwasin Tut. Dewa Ratu Ramini. Petang Dewa Ratu Ramini Tut. Ya, petang Ratu. Pedang apa ya? Petang rame. Sing suwung Ramini. Sing suwung. Dewa Ratu Lentuni doleh cang ada ya nak mau balik. Yang ketek liu nak mau balik Tut. Liu nak ke penapuh ke bemendik. Kewalo tongos joh-joh. Sakewalo. Oh, madan nak mau balik tu madan pragat. Pragat yang kene. Loh, wani subuh mau balik nak mondo pragat. Kau naluk ye. Api tak ada balik yang belum wani pragat bagai ya. Artinya genap. Aw. Gitu mula nak dibalik. Nanti sing nyamat-nyamat cikal gede. Makasiap. Iya. Udah. Oh, kita mati. Ning kati wangi itu. Tinggal. Teguh ayu di ketong-ketong cim mengening adong ya potong sini tuh Sampai lagi kebuan Jin setan makan burun
Turen ngomong ngawe alok. Kunani monati mo luput agniat mahan kita. Mauen kai sing dadi bakal tuno yando di kalan menung-menung. Nemu di mata lagi. Kalau mani-mani ngajak na benong igal na. Iya caro lagi-lagi puk. Iya. Weh. Nak kengke di cong gitu. Masa saya ngadonyen? Adi sing ngadonyen? Hah? Adi sing ngadonyen nicin orang ci sing ngadonyen. Ajak daduo kan? Adi jadwo? Dini ajak duo. Itong cin ama balik kalau renci mai mene. Akhirnya tawang beli. Apa artinya? Supo biasa kadang sing adonyen disampaikan sangkale lah melaksano. Ulian biasa karena. Oh. Ulian biasa karena ni lemo kadung biasa dan. Sangkal Sing ada teng potong. Kengket potong jay. Dewa ratu yang dibatas karena kemenek ja asah nutut. Ado sing nyok bohong cen bangkian. Dijo cuma nyilih udang dot. Kengket. Oleh penapok udang baru marong ngebah. Onyang baru udang. Cijo udang na jemacit jag gelengken alat gelengken lap. Hah? Udang apa songkok dot. Ken. Dot. Apa tepuk beli? Wah. Apa tepuk beli sana? Berapa? Beli gelemo beli apa manusia? Weh. Beli nyaman cik lemo sedang dot lemo sedang. Sedang ngah beda wah. Dah kedek parabuh Kedek. Sing adonnya. Dewa ratu yang pidang tadi begino. Cik amoni dewa ratu. Sing man ngulah-ngulah muli kain nang sedang gede. Mula ja irit cik udah banyak teka pelengar cik kan. Engken? Apa orang? Beni medeh kalau medeh. Orang beli? Do mau medeh cang nak ngoto Cang aja sing cik. pedeh. Man Yang beli menyamu aja cang. menyamu jadwo. Yang beli pedeh. Cang bekarwan pedeh. Nah, tuh harus ingat. Do medeh. Yang beli pedeh, cang pedeh apa meraga tenggai? Mu jabo kal miyang. Sakale cang sing pedeh cang. Weh. Jenang cik. Melang mau menjalan gitu. Ini nak keutamaan ada nak beli. Kau dah mana tu? Do mari cedo apa we tongos di dhuwur. Oh di dor. Makejang ada beli tongos di dhuwur melah apa beli. Maksud cia? Ada bengor di dhuwur kalau potoco. Ada cenik di dhuwur kalau emas. Api gede di dhuwur kelobongga sih ya. Do gede, kenapa gede sih? Ijo yubung nak gede le bedor le bongkang. Itu kena cadar ke jauh urus beli. Iban beli urus. Awak ke ban morto. Ijo apa je kena hi orang. Sing orang sing dadi ngon ada bedor ne cenik ke walau pangus. Ada cenik ke walau mas. Sing cang ortang tu sing Apa orang? yang baru dijenang cik itu nah cuma lanju bangai udang atau maksudnya. Napa? Do cang edeng non bedor Napa apa? Ido sangnya ngacintio nih ngerana. Nengarang itu sang yang cincio. Atuh, kayak dulu ada sang. Sangnya licin. Apa licin? Nih ya. Kakek ini potong jaga saya ngacintio nih ngerana. Weh, Kalau dia cuma cat kencang sing tadi. bahasa doncu macan kencang. Banyak seram gede. Yud, Cat. Mawin ci perlu belajar. Oh. Dini ngalih pangus kelawan ngadong. Tapi duwi nak len nganggo sebuah luwung, adong dipukul citon dan karwan luwung. Mawin kewah ngalih pangus daripada ni luwung apa kan? Oke, wah le pangus. Patuh cara sesuatu ci dini. Kengket. Ngiring kadiangan itu sang berak mano. Man. Itu empu paulo. Hmm. Pelai pelapuh kadilasau. Mulai bakal matur dengan ide yaji. Sawira sing ngidang yang bakal pidako paramo dudong nyemak ni madan pusaka. Ben mulai kata nak kayu put.
Dugasok duko ido pradolisir citu. Jang gasto ngencah. Ijo cengenco. Ulian nyaten sih. Cek gue pasti. Biaya beliun lah. Berapa hari itu ngoyong sih sama lu. Jaya beli sama semut sama hapu bersing. Kanti lantas ditudukan itu pradolisir yang cinu kangen kenukor bagus. Nah, ni berada ke kemo, mira biar mati berada ke sengado bakal tak kangen ke berada. Nah, ini duko tu. Wih, angkal dah itu begitu. keselak. Yang cang tadi okan itu sih tuang. Cina di okan Kalau begitu ya kue aja apa kayak tuang kan. Tuh jangan kayak gue kayak tuang le, supaya sengidang, jangan terpaksa gitu yang cang tak gitu cang. Ya. Adon ni madan ngelari ke satrio, tawang ji ke satrio. Ke satrio tu dasarnya satrio. Satrio. Raso. Yang sing mulo satrio, yang sing lak ni madan raso, sing idang bakal itu mangak ni madan ke satrio. Kado yang pikir-pikir yang kena-kenahan beli. Man. Mak kejang nih adnyo sing jo ane madan gampang. Ya nang orang mayadnyo tu gampang gitu. Ni sing mayadnyo dan apa yadnya yang itu? Sing adolen bakal ngai ane madan gumi rakayu. Moto hangkian beli yang cang mati dugas tu jani cang sing ado ini. Tuh. Tepuk beli dugas tu. Apa cang sing orang men. Cincang jenang cing ordo. Dugas ya. Tonen mewali. Tugas tu ni mawali ya. Kok kemalu tulis. Cang di samping perantan nih. Oh di samping perantan ni cing yo. Man di samping perantan ni? Panas beli, panas. Tuh. Artinya sing boleh gumi dini mulo gumi tengah. Sing mulo jen api. Ijo. Perantannya Atah. panas. Kadang cibancing hidung. Saru panas. Mawen panas gumi paci oyong di samping cangkepone. Saru panas itu. Mau kita mulai sing bani. Uliannya hati. Gumi tengah orang. Jauh. Jani subuh lantas man pengadikan itu perak manolisir pede wow pubaulau jani jalan sam mumpung ada ni madan panu mayu saseh jani subuh melaki dewa bakal mujido kalau warang sang ngelar ni madan dua para mawin pin jani dini di bumi dira. Aku setelah masuk ada anak saseh ni jani itu. Aku ada anak sudesti sado. Mawin ini pertemuan desto kalau warang sado ni kone padang dewasa ayu. Kalau ingatan, para aja mengejar Pak Muspo malu ada ketuk. Di bo mau ketis tirto Man, bayu ulung. ulung bayun sih. Belum segar bayu jadi itu. Kadang nak beli gitu. Ya. Ni cikna neng itu sesuun cai ayat medal akengken pidap-dap itu di suban mewali mai kejaga dirah. Ini perlu citan kira. Keken ya kan. Nah. Tuh, ini. Orang tu sesuatu nanti tiang polungu kira tu lurus mau kadiangan polungu kira tu. Ini medal. Jawa kale sampun ayat mijil sirak sang parak mani. Ingi lurus mau kadiangan polungu. Hari mijil. Jago. Rea tua simpu bak. Keluar dosanya Pol makin Aku Boleh acara kemakan Pengamikan ke paman Para kengelak ngajak dado anak ke buku paman Kayu tunang pari Doh di paman jalan siratu Yang rori sapa tentu nitilah ke paman Ini medal haratu. Mau lo setiap jadi. Siapa nanti? Kinot katas kemanciong para
sira tuan doh mencarakan seluruh jatuh luar siapa katanya di subane nyin gelak medal paman caro nyin piraso buat paman Sekali sayang asmara. sangyang asmara Apa maksudnya? sangyang semara Semaron. kayu kamu jim anjum do nyin paman ngajum gelak paman Nenten arat. Aris. Murawat ya oke kan kubar balok ya semara ngaling cerake ingih titiang kau lo duwe batu lah kage pop tuan top prajumujung mari kanang kerja pagong Barang yang paman gelah lakar ujub Iyan sampun wentel tel pewacanan pelunguk geratu boyo burung titiang rolat titiang mati saya dan ini kedot kerat nayot ketan posire kake cerake kemake ingih titiang wadakan pelunguk geratu lah